Okay, we're back. Aruba, Apo, dito imanan. Huh. Our last contestant from Alicia Isabella, Miss Alia May Lazo, dito na nga ba kita last week. Anya DJ, Baryo manan basang? Alicia po. Baryo? Ano nga baryo? That is your municipal... Padad. Padad, Alicia Isabella. Okay. Apo, makiapa pa ito, nagpiksa pa yung boses na. Ada siguro ti ko nakapapa na dito. Anyway, kablawa mami nga taga-Padad, Alicia. Kablawak man amin nga tagapaddad, kendagajay, gayem ko nga ni Nicole Dumlao, kendagajay amin nga classmate ko, jali siya National High School. Wow. Gayam mo dahil ni Nicole. Wen po. Sigurado ka. Wen. Baka no isuna mo ti mangagaw, dyan ti akar-aram kanya. Anya no kateramidam, nakus pangarigan. Let go. Let go. Nagmaya man data. Let go. Let go. And then sa daan to, Jiruar, sa mo ipungot-pungot. Kasi anyway, you are 15 years old. And adamo, boyfriend mo, basa? Awan pay. Apay. Madi po'y mabalin. Oh, very good. Ana? Agong ni Mama. Okay. That's it. And, apo tagi dyan, anak ko saan? Kaya ko ka-girlfriend na as early as now. Anak ko, kano ngayon? Among mga iti girlfriend mo kanyak. And they are 13 and 15 years old. Okay lang kanyak. And very open-minded as long as mga dati inspirasyon. Haan mga DJ, they go beyond the limits. DJ, basta okay lang ag boyfriend. And anya ti kanta, manako? Di maming gabay Bruce Cross po. Bukros. Bus, ano yung mga tatay? Bruce Cross? Bruce Cross. Bruce Barbaro na yung grupo na kiti ako makansya. Bruce Cross. Book Cross Singers headed by Harry Corpus of Ilocos. Data. Ayan, nakasagana ka din. We have an ample time. Dapat 10 minutes eh. And nakasagana kan. No mga bagka iti grand finals, anya ti pagbadom to. Sige man? Dress. Dress. Po. No, yung pagkata nga dress, iti chicken ka awan dut-dut na. So, anang nga rutata ti itsuraam di dyan, no, awan ti bado. Just kidding. Dress, of course, and ana ti favorite color mo? Gray. Gray. So, feeling mo ni Catriona Gray ka mga rotas niya. Anyway, iti entablado, oray na awan entablado dito. Iti third contestant tayo from Padad, Alicia Isabella, 15-year-old Miss Alia May Lazo. Di mamengga tulak aming naliday gabukay ka amin o inat tasikaman tay malagip ko danasudi unaya banag ni ayat taranggas mo iwaksi mo tapno di makentay niyan tasikat ingkarit apo unday tibiyag ingganat ang iskut magsa umay kang biyag umay kan tadi nagkat ikulpo tangay sikat gameng ko kensal daday to'y puso umay kang biyag umay kan ala ka di dengge man tayonen pataw to'y biyag umay kang biyag umay kan tadi nakad ikulbo tangay sikat gamit ko kensal daday to'y puso umay kan biyag umay kan ala ka di dengge man tayonen
biyag, oh my God, tadi nakatikul po, tanay sikat gamit ko, ken saldaday to'y puso, oh my kan biyag, oh my God, ala ka di dengue man, tao'y awanen, batay to'y biyag. Oh my kan biyag, oh my God, kadi nakadikul po, tanay sikat gamit ko, ken saldaday to'y puso, oh my kan biyag, oh my God, ala ka di dengue man, tao'y awanen, bataw to'y biyag, tao'y awanen, bataw to'y biyag. And thank you so much, Basang, with that piece. Okay. Mangtid alang basit iti information about the song that you have just sang. Apo, di sila unay get. Kunada, iti highest form of music is the kundiman. Kundiman. Di kinantam is a kundiman. But then the version mo is not a kundiman. Di pa nang kantam. You did it in a new way. Dati millennial nga kunada. So, jak amo, noon niya ti resulta na kada gito'y sponsors tayo, gito'y tawag di jayan, gito'y judges tayo, no kaya da jay style ni Moira nga agkanta iti kundiman. But then, you did it well, or di number 1, nalaing matlaing. Ajila number 2 to siya nahasan nga piyesa. Ajay mati, di jay, problema mati di ubing, hanang nga piyesa di kanta. Basta, dito'y kantaam ko na di apong nakisumulat na kinanta na di ubingin. But then, all of our contestants today are apo naglalaing da mabalin da amin apong isabak and recording kasi awan iti ag flat ag sharp kadakwada ada kanya-kanya da apong karakter iti boses. Ajay bakit kung amutan di kabagatan nyo, I'm sorry for using the term, di kabagatan da 35 years old, sabali ti lamuyot ti boses na di kadi. Dahil ti mo't ubing tata, siyempre, adamot sabali nga flavor na adati a little bit of husky, a little bit of mabalin namang kigto, adati pabugkaw na basit, ada na lamuyot nga parte na. So, no siya po marigata na nga ag-judge. So, ito tayo po katag iti board of judges tayo. Iti desisyon, itatanga ka nito. And, but before that, kung masyon ka man pa'y balong, iti may isa. They are requesting for the song Ayoko Na Sa Earth. Ngayon, unluckily, we cannot still perform that live. So, Balong, kumanta ka man pa iti may sa Balong dati man bukel bikod bago tayong mangtad manan iti patalastas. Puraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bugbugay ong. Nuna ngisit jay bukel, takit kalding. Nuna silap jay bukel, bukel, bukel. Nuna tangken jay bukel, ay nyug dayta. Nuna silap jay bukel, kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ibong dayta. Nuna kuti jay bukel, sikug dayta.
No mapis it abukel, ampas dayta. No kuribet bet abukel, pasas dayta. Ngem no sunggar abukel, mungay dayta. Nuna uneg abukel, mani dayta. Just to inform our contestant, may isa katagiti Board of Judges kat adit talikodan niyo apo. Members sa Sunay Idi kinita family. Dayjay kapsat tayo Dayjay Joseph Agtara. Nandiyan nakabag. Iso nga no kinosilapam tatay na abakan. Okay, just kidding. Aha. That song was brought to you by